Ni nak kalian jong ka FHP no post circle das ni lawan ban kendu ya di SEO din gajing ujuar ke babun nak kalian jong ki kmi ki kpa bat ki bahing basem jong ki kena school halor kajing kidon ki school kadu ko ne ki school ki bak ITC ya ki kena school ane ta kim ai ya to open number te teng kajing bom yot TC jong ki kena kapen sem sitom ya ki kena school bakin de ki wi school nama wi school kam ga TC ki namla kim yot admission ma te ngira de ka ba kajing kendu jungi bat imadam ila ai kata assurance ba in sim kia halor kane ka benta ba i na jong i in pha ga notification sa ki school ba ki de ban ai ya kata ka transfer certificate ba ki kena mo so mentali bun kajing bamiot TC ki kena ki poi pep school no namar ba kim wan ban chong hatu school te ki chwa ban le chawi school tu kim yot nambar ba jing bamiot ya ka transfer certificate te ngi ru nakaliang aseng nyai budin kalau kan ka benta but nakaliang jong ki kpa ki de ban pada kidon kum kita ki school ki ba mai kita ki TC ane kita ki pen number bakin pentip ki kaseng ane kin wan sapo di SEO bakin pen ai ka jing ujur kalau kan benta boleh sebut